Hi Michéal, is Michéal Ó Conghaile agus is múinteoir bunscoile mé an múnscoile Maigan. Agus bhhailm má chuid tacaíochta a thuirt agus a léirú d'ionad í bheathan seo i mé feirste. Agus iad ar chur na fhéile Léargas fiche ar líne siar an aisce. Bei rang na Gaeilge, léachtaí, ceol, scéalaíocht agus óránaíocht ar an teanós. Bei sé ar siúil idir an céadle agus an cuaigile de bhí an bheith. Hi all, my name is Michéal Ó Conghaile. I'm a primary school teacher in bunscoile Madigan, and I would like to show my support for Unity Vas Festival here in Belfast. They're launching Léargas 2020 next week, and it's completely free of charge. There's something for everyone, from lecturers to singing, storytelling, and classes, Irish language classes for all abilities. Le tacaíochta, for more information, Jan Chagwell the Killian. Get in contact with Killian. Contact Killian, Jan Chagwell Leish, at culture@honor.eu. Léargas fiche abu.